I dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, lajkujte i pretplatite se. A mi nastavljamo sa narednom epizodom. Ako je Big Boss zaista Serhatov otac, onda se cijela priča vrti na glavačke. U finalnoj sceni vidimo da Serhat prepoznaje glas osobe koja ga je pozvala. Taj trenutak iznenađenja govori nam da mu je taj glas poznat. I tu počinje misterija. U ovoj epizodi saznajemo ime Nedžad, ali Serhatov otac se zove Jusuf. A sada se postavlja pitanje, da li je Jusuf promijenio identitet, da li je Nedžad zapravo njegov otac koji stoji iza svega. Ako je Big Boss njegov otac, onda je jasno zašto su Tibetovi ljudi povukli se bez borbe. To znači da je Serhatov otac izuzetno moćan čovjek. To znači da je sve vrijeme bio u sjeni, a možda se do sada o njemu šutjelo upravo zato što je ključ svega. Osoba koja može natjerati Tibetove ljude da spusti oružje mora imati ogromnu moć. To znači da Nedžad možda nije otac, ali je neko još opasniji. Iako je on zaštitio Serhata, onda Serhat ima mnogo jaču pozadinu nego što smo mislili. Ali ono što je najviše potreslo publiku jeste Ilkim. Većina gledaoca ne želi da ona umre. Mnogi čak prijeti da će prestati gledati seriju ako se to desi. Postoji teorija. Tibet ju je namjerno udario. Neće umrijeti, ali će izgubiti pamćenje. Nakon što je Axel stradao zbog tajni, publika je na ivici. Ako Ilkim strada, to bi mogao biti ozbiljan udarac za seriju. Berak je trenutno pod najvećim udarom. Publika smatra da zbog svoje ambicije uništava i djecu i porodicu. Tibet i Džihan se također nalaze na listi najiritantnijih likova. Neki čak kažu da bi serija bila mirnija da ta 4 lika nestanu. Ljudi su umorni od smrti, tragedija, manipulacija i stalnih prepreka. Publika želi napredak između Serhata i Zeynep. Želi sretne scene, želi malo nade i najviše od svega ne želi da Ilkim umre. Serija je i dalje tema. Ljudi i dalje pričaju o njoj, ali strpljenje je na ivici. Ako scenaristi nastave igrati na kartu tragedije, rizikuju da izgube većinu publike. Ako nam konačno daju istinu o Big Bossu, malo pravde i malo sreće, onda serija može da doživi veliki uspjeh. Mi se vidimo u narednom analitičkom videu. Lajkajte video i pretplatite se. Vidimo se, pozdrav!